Zdravilne rastline. No, ugotovo kaj. Kar nekje eno posušeno cvetje, ki ne bom dala. Kaj je to? Morski pas, kakšen je to morski pas? To je bolj en... Umetnine iz narave, pogledaj. A to so naravne umetnine? A so jih naredili? Tista lediva izgleda tukaj naravna. Kaj ta? A vidiš ono v kosti od enega natopirja tam gor? Ja, tiste je to. Lisice. Teta, kakšna teta? Punčka. To pa nekaj punčka. Levna punčka. Stopili se že hrane, živijo. Dobro živijo. O, vidiš je čara. Tako živijo. Pika nogavička. Palčkov dom. No. Zakaj pa zraven pika nogavička še en palčkov dom? Sneguljčec, 7, krančka. Bomo to termiso. A, ne stekala. O! Gremo trukame. Kaj je to vila Pipi, krena dama? Najlepša čarovnica v deželi Pravljic. Na svetu so dobri in manj dobri ljudje. Sem pridejo samo dobri. In za vas sem pričarala srečo. Dobar dan, sem gospa Genovefa. Najlepša čarovnica v deželi Pravljic. Spet boš ponavljala. Ok, adijo, lahko noč. Pozvonite, evo, kam pa pozvoni? Tole. Samo dobri. Laši ninžen. Kaj ta gospa je laša, kaj? Debela laša, ja, zato. Nekaj govori. Leto ima enega človeka že pojedla. Prebrjatele. Kaj? Čarovnica, ki izbira. A to je ona, kaj je metka pa jankata. Čokolado privabi, pa kaj eno speče. Najo bi imela za juho. Pa potem je v kosti ga spravila. Poglej, kaj je to. Zvezdica za spanka. Malo sekar tako malo po svoje. Joj, daj beži s to čokolado. Super moderna čarovnica. Kaj mačka je že ubila, le? Nica maca ti je umrla, veš. Ata Pepe pravi, to je sex bomba. A ja, to je padla. Ona je nam zdjela mrtva. Bravo. Sinko Pepček reče, to je full cool baby. Je le kašna je, čist moderna čarovnica, še en rek ima tamo zatal, kaj je to. Pepa se A ja, to ona se sav, poglej to. Kdo pa tam meni stoji, poglej tam, pokraj stoji. Kaj si ti en gost A dal? ja, primi se za gum. A to je dimnikar. A to je dimnikar. Kaj, če si korajžen, stopi korak na lastno odgovornost. Kaj, tle grem lahko not? Ja. Tabor ali babe in 40 razvojnikov. Ajde, valjda da gremo. No pa pojmo. Kaj boš ti naredila? Nič. Umiri se? To pa je vodala. To sem da je tukaj agresija kle spustila not. Za cel teden. Kuza, pa, vip, pek, kuza, sa, ne. Kuza, tačko, da. O, brava. Da sem več odjo. Kaj si ti, ena gospa? Reča kapica. Ja, saj mokro ne bo, ne? Se to dala na glavo, eno srbet. Kdo pa gre? Ti keke? Ne? Prince, zakaj ne piskaj? Piskaj, ali pa ostane na krečki? Kek se ne zre. Poglejte, moja en disk. Sova ima zabavo notri.
tyle z igry? A to z kiedy pre? A, Masz cosa drugi. Iz pravljice. Iz slovenskega filma Skupek. Zapamnite si, znate vsako bolezen na svetu rasto zdravilna doza. Poiščite jo. Dobro volja je, na to ja, pa si piši za uho. kutne funkcije kao to. To je jedan robot jak. Jedan talentiran robot. Ule neki vrti tome. Neki vrte upre, ani? Ja, Neka se izostave. srčalo. Znači, to nije srčalo. Ani, i tukaj zadanje. Kaj zadanje? Šta će zadaneš? Pa gdje? Više što danček. Vidiš, to bi ti trebati. Aj, pije se pa tole, a to je pa pijača. Kje je prenudio što dančka. Čau, gospodaj. Hudič je. Za zlišnu je. Presejku sem ga na dva koša. Reski, bum, je reklo, ko je padel v morje. Bomo pogledali. Kaj še ste održali te muzike? Kaj vas stane ta muzika? In to bi ti imel, kaj? Kjerga tega? Kaj boš pa z njemu delal? Ja. Božo? Znači ne bo, ne? Nasvidenje. Hvala. Olega pajka. Pajk, to je pa najboljši pajk. Evo, te pa. Tako to mora biti.